Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Manje sizofunda indlela yani yokusebenzisa engikukhombisa yona. Khumbula indingiliza ewuhalf engikukhombisa yona ephelela lapha 180 degrees. Ngizokufundisa manje indlela yokusebenzisa yona. Sibiza ngani i-protractor. Ngizokukhombisa indlela yokusebenzisa i-protractor. Asibonge phela lo mfanyana phela usebenza nabafunda amazinga phezulu ekoleni zasema high school abenzi methu. Yena owenze lento ukuthi phela sikwazi ukukhombisa indlela yokuthi senze sisebenzisa i-protractor sisebenzisa ama-computer. Asiqale kanjalo. I-protractor yakho ubuyisebenzisa phela ufuna ukuthi uthathe i-protractor yakho uyibeke lapha kuleyo angle ufuna ukusebenza ngayo. Uzothi usuyibeke la ihlangana khona imigqa ye-angle yakho. Usufuna ukuthi uyithathe i-protractor yakho uyehlise noma uyiroundise. Ufuna ukuthi umlenze owodwa noma umugqa owodwa wayo leyo protractor unjani umbambe ku0. Uzobona ngendlela engizokukhombisa ngayo. Asiqale. Sifuna ukuround ngizomela ngichafaze kanjani. Okay, hayi ifuna ngilo ngibambile. Yabona umugqa wodwa ungene lapha ku0 nawo yaku0. Yabona umugqa wethu nanku ku0 nanku ngathi ubambe lapha yamani ubambe ku20 degrees. Shuthi iangle yethu eyabani eya 20 degrees. Ngizobhala ke nami impendulo la awuboni kahle hle ngibhala la eceleni kumina 20 degrees. Asenze enye angle yethu. Sithathe i-protractor yethu sibeke la imigqa ehlangana khona. Lapho ke siyasuka ke siyanyuka nayo siyaroundisa. Sifuna ukufinyelela laphi? Sifuna ukufika ekutheni umugqa wodwa uphakathi kubani ku0 ukuze sibone ukuthi ingubani. Yabona ngathi u110. Ngibhala impendulo yami. Na ungabhala impendulo yakho ephepheni lakho nje incanyana. Siqhubeke enye angle yethu ngathi ibambela ngenhla kancane ku8 ngathi mhlawumbe ngathi 81 82 lapho nje 81 82. Sibonele ukuthi sizosiphani. Nyuka. Singenzeni? Singabe siyofaka phela lapho sisetshelwa manje ukuthi singadlulela. Sesofunda ngokunyeke kwama-angle.